I thought I see it all. I thought I feel it all. I think I know it all. But why do I feel like I'm falling? When I laid my eyes, you were hiding in the clouds. Can't believe my sight. You were under this whole time. My heart is beating fast. Everything falls in line. No way, no way. Show the way. Ada PO Haryanto. Ada Rosalia Indah di belakangnya. Dan Sari Harum Fresh Milk Bandung Palembang. Sos. Penumpang Haryanto melunjak. Wah, alhamdulillah, mantap. Sos pokoknya buat PO Haryanto juga. Buat ini juga Sari Harum semakin sos ya. Dan di sini juga ada Rosalia Indah. Wah, JB2 HDD ya. Sasisnya ini sasis apa ya? Kayaknya Mercy deh. Nggak kelihatan gitu. Saya PO Haryanto putar balik. Lagi bikin sinematik, keburu pergi. Dilanjut sama Sari Harum. Sari Harum Fresh Milk. Masuk lagi. Yuk, gas. Arah Cikampek Bandung ya, bersama si Fresh Milk. Masuk terowongan, bukan terowongan, bawah jembatan deh. Tadi di belakang rame banget, asik ya. Malam-malam juga ternyata banyak juga ya bis yang keren-keren. Wah, sos tuh, apalagi tuh medali emas, wah yang mantap itu, yang eksekutif kalau nggak salah. Masuk jalur lagi, arena. Kita masuk dulu ke Karawang Timur, mau ternyata ke Kelari, mau nurunin dulu penumpang.